Heprit Lasara Banbet Pathaw, ila yora ika Khusnam Best Actor Female Northeast haka film ki umat, bala direct deba S. Carson Deo. Yagani ka jing ay Khusnam la pelong da ka Prag Cine Award ahaja arpuar, kabare ka rinsan ka bajubishar penyabat ay Khusnam, yaki film baro jong ka Northeast. Yagani ka program la pelong hasilchar DSA Stadium, min haka arpundriw tarik ulaber ahaja arpuar. Kani ka film kala siya nominate ru kum ka best film jong ka Northeast, best director jong ka Northeast, but best actor male jong ka Northeast. Lasara Banbet Pathaw idi khon jeng ikong Onita Pathaw bat iba Suresh Marwin bat idang pulih ha ka class 7 Halaban Presbyterian Secondary School. Kuman chupengken mau kani ka film ki umat kani ka film ka baningkong ka bai ni Heprit Lasara Banbet bat kumjuru kani ka film ka baningkong ye iba S. Carson Deo ban direct. Yagani ka film na dep pin ipat ba teng mensham snem nado ka kharkhandai tarik hado ka arpasan tarik ubanai naiwing habiju cinema hall hindoi na mar ka jingdan joka khlam covid-19 bon ki brio ki dang salia ban leit pen telada ki pat ba ki dang ang not ban yo iya kani ka film ka Carson Deo film production kan sapin ibiang ha cinema hall.